Hei nyak sangoi be bungong lemah lun kalan de jantung pitang klat ti patah kalam cubang temanya tang kirang kenang jauh bertepat hajat ba ate di cubang kemecok bungong pakiban bangun jaro bang singkat wate bang mecok adek padok ngan gunong adek be bungong pakiban mangat wate bang mecok adek padok ngan gunong adek be bungong de pakiban mangat gop tarik awe pucuk alu blong urang pula bakong ujung kong lewat adik Maria tujuan di lon dengar pantun memang suara mangat abang laksana de kaya duroon kedua belatun dalam melara hantam si masa di dekat imun hantam na di lon terasa mangat lam apa susah ngan tutung badan bube kong karap je cepat lam apa ade tu salam jantung badan bube kong karat je cepat bulan penuh tak betul nafsu bintang timur tak betul hajat asa sampo punya bang tuju perkara uku nyan dudo tak ingat hana bang fikir ade belum ke rabu dak talau taku ade bang publo legat ada pih kanto di suka makmu atai te tuju de bang leklang menghat to ai agama adik Maria hana pu aku di Aceh Timur dile abang beut kitab ngan Ustaz Abdul Samad cita boh bangku wate beut nahu sideh di Arab tu ai ti kula pi menan adik abang titer esa tu hana pu aku de nyo jurusan bahasa Arab